te whaatalo whātu I lau whaafonga I le nei fo I tae au, ma lo le fo lau alo mai o tala la Radio Samoa. E uma le whainga pālota tele I le aso to nai, ai to e whaia le pālota la I titi a Port Waikato. O le aso nafi no whailo mai ai le pātia le act, ua maliu se tasi o na sui momoe, Neil Christensen, po o le elo na tolu se fulu ma le lima I le lisi le pāti. Ua whaamauti no mai ai le komisi o whainga pālota o le a whai ai ma le pālota la I titi a lea I tū malo, I le umai o le pālota tele. E mole whaai unga le whainga pālota tele, o le alava le a whaitau lia pālota mo le pāti po o party votes, se I vanga nai pālota mo sui tau wā, po o electorate votes o le a le whaitau lia, tā lia se I whaia le whainga pālota la I titi a Port Waikato. O le maliu o le sui tau wā o lona winga, o le a fua uma le whaai unga le aloa ia o le a whaai loa mai le pō le aso to nai. Ma whaai unga aloa ia I le aso tolo Novema, I le se lau lua se fulu no fō al pālemene. Fitus fun malitasi, electorate MPs, ma le fast fuluiva list MPs, se I vanga nā, e o oi se tūlanga o le tau whaitutusa, ma au o mai le whainga pālota la I titi a Port Waikato, ma fili ai lolo na sui, o na whaato ato e se lau luas fultasi leo no fō al pālemene. E le o iai se suinga mō tangata Port Waikato wa umona pālota, pe ele I pālota foi. O le alawai wha wau ma o lo whautua ina pea, ele ofisa o whainga pālota. E anga I a pālota, o Port Waikato, o le olo no fo ia nei e le sui o le National, Andrew Bailey. To a se fulu tupulanga talavou mā wei leo o wha au fiofi to tono o le taavalenga oi I Dunedin. Whai ai alatou ti enga. Sai mai e leo talavou nei le waweao le asto na I whaato a umatu. Ma e whape o lena ave le se fulu whātau sanga le matua le taavale, ma o isi na maua mai I tu o le keli. Na mua whaatu e leo le taavale, peita I ele I tu. Ripoti ai le staff o le ave taavale se fulu whātau sanga, a o le isi to aiva. E ese uma le mātutua ma o talavou wali I matamaitai. Ripoti a leo, ai lātou te le I mauaina, tu sama le luai tu la le ana whea I solo ai le taavale ngā oi le nei, e awa o mairana pasese po o whaau wō le ave taavale. O tu ina tu nei le Youth Aid, ma o tu e whaafoi I o lātou ainga. E le o iai se tali mautua le taitai o le National, Christopher Luxon, I le finangalo le pule nuu au kilani pau o lea, whaatali se I uma le pālota. O le olo o una ia le pule nuu au kilani Wayne Brown le taitai o le National, e whaia mai se whaai unga pē whaamata, e iai se isi whainga e sui tūlanga I le Three Waters. O le pule nuu au kilani walawi loa, e le o se tangata e lango ina le Three Waters. Le ana tau e na te pūlea le suawai to tono o le atu nuu. Ma a o whai mai le National a whaia tū mai na te le whaia lava se Three Waters po o le Affordable Water Reform. Le ana muli toi suia iai le ingoa, e le o manino pe whaafewhea le whainga ono no ngā tupe. Ua whai mai le pule nuu, a whai ai le aise isi whainga ese mai le Three Waters o lona winga, o le a whaaluaina le tau e totongi e tangata au kilani mo le suawai. I totono o le tolu tausanga o iluma, e le o mana o iai laksa ni lea whaai unga. Ma whai mai ai se I uma le pālota, o na nonofo whaaleleile I lalo matala noa ma le pule nuu I awala, e whaatupe ai le suawai. O John Alfred Sauter le suafo le tamāwalu se fulu tausanga, le awa toe mo lia le fasi o tia o lana vai tutono le nofuanga o loo nofo I tangata mātutua I Mount Maunganui. O le ua mo lia na sai mai ai leo mai le Bayswater Retirement Village I le pō le aso sā. Ma o le ana tuilu mo le whaapasinonga na nafi. O le tina ua maliu o Jean and Sauter fitu walu tausanga le matua o lona soifua. Mai le pūlenga le MetLife Care na nafi, e le o whaingofia ia I lātou le mea na tupu, ma ua wha mai sei fo'i I a ingo le ulunga li ia a fia, I le nei taimi whaingatā. Ma tala whaiu, o le ualu motu lava Israelu ia Gaza, ma o le fo'i ua ngā ioi Amerika e whesoa soani ia Israelu. E o mai le tau nei, o le ualu whaasolo atoa Israelu ma e le tasi se no fuaga, o tau lai ia iana o sufaiga. I whaamaumaunga o tangata whasi o tia e tūsa ma reporti le Daily News, e o mai le tau nei o lo whaau popo pēr tangata maali liu, e le ngata I totono o Israelu ai whaapea Gaza. Ai I tangata Israelu na o Hamas ma ave whaamalosi le pō laso to ana I le taimi na o so whaai whaalilo ai Israelu, o le uwhai mai le sui o le Hamas o le au lato whasi o tia, te a whaau wau peo na pomu o Israelu Gaza. Ai I reporti mai Amerika, to aiwa tangata sitiseni Amerika wo o mai le taimi nei, o whaamaunia wa whasi o tiai.
I fesoasoani o lo awina atu mo tangata Palestina, o le ua tau fia le tu mawele Unia Europa na fesoasoani a o whaia tala noaga, po o le ale isi ngā yo ingo le a whai. O le uni le nei o lo alu atu ai le tele o fōai mo tangata Palestina. Sau fo i a Peritania, o le ua va ai pe ta tau ona to e wha wawa na fesoasoani mo tangata Palestina, ona o le fia fia I whainga wha a terrorisi a le Hamas. Ai mai le malo tele o Amerika e le o to e no fuai o le ua whaatapena lana wa atau fou e fo lauanga I Israelu le olo o alu le telo wa ale le tau ma le tusa ma le lima afe seila. Whaatanunga sau mai le Palestina ia Joe Biden ia mauti noe foa ia umai Amerika me olo o mo o mia lana wo o Israelu I le taimi nei. Telefona la Radio Samoa, manuia le nei tai au.